Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka North Shillong uba Adalbert Nongrum haka arpkhnai dari ukalalingkot arjar arpusan ulalet pat ban jurep yaga we ka surok ka badan haki benta ka mau khar bat wa ingdo haka bakatanat PWD kala shui klam pentresho menta barula shimro yakalat man kentu yaki bor badai pet baki de ban shim kya halor ka benta shu ulayo ro ban let jurep sa shamaulai normally 3 haka bakatanat PHE ka bala sei yaki pipe bat ka bala pensa teng menta labun tli ki benai haka ba ulayo shibun ki jing ujor na ginong syong shnong ula kentu ya katanat PWD ni PHE ki bapet ya kani gajing pentrei baki di ban trei no bat pendap no mardor nang baka num penthot ya ki pat ba bat ya ki kali ki balet bawan ngani ko por nga don ngani ka sinong ko bahap siliang jong windo ba siliang jong mukhar kabri ka lenti jong marjan ying jong late mama Friday lingdo la ba kwai ko jong lei ngadon ni chaka nomor sofia ko mali man kidan gon kibri ke krek yo bo mali umyo i nani ule klet ko pe jam ni jingi ya khya ba ngawana ni chaka ko ba bani thu department ban pedi lemba jong figi media macam take note hak bade barkani ka jinglong juman hani banta ho ide barit ma katien ka pakemau ba ye barit o ke jing khrau ko song hi barit ladang ile sting pa hi barit kalong bapan ka ti ka jan kadang imsu no eka haiti por mot hade na bot watamat serdap ru nomla ti ke ko bangin keren smart city ngang sulingo ngapan bu ko jing kali government kali heart of city kami di Jakarta kendong nakalang department kalong neglect ya kanika jaka kalong left unattended ke baklempet mata labun tadi ke panai dengan ayo ka jemujur ka complain pada din kadang sukia ko memali ngawan ni jaka pada ba joki media ngapel tip ke department bakal le jong kamram namar kenum apa du manaja ki basniu khamtam ya ki nonglit nongwan ti kene di wakwa penpau dan ba jong figi media Hoy, sigla manong bolenda hapan ai media, ri hapan ai ru media nomor pat ba gendup tip. Ba ke ka kambu emali persang pande. Ila pandai barit ko mga ong saisin ba ke bakrau ko song hai barit. Jadi sakadaw kentu jura ke department bakan le hok jong kamera bakan pa pan ban penbahan mardor ya nika. Ini banta jo nika pothole ka blakta kali kawan ba ka bubu ke jing sier ya kinong nya kali ba khamtam two wheelers ba khamtam kali kawan ki brio kinong song. Hah? Bang tu? Oh, yang namanya orang mana sebut stisha surat pak dia bakal. Hakani ko por nga don ani ko mulai normally 3 ringkat badi general secretary jongka mulai normally 3 di bapun jing kadau ko kita nang jaka kalong pa iwan pit ya kanika bata ka pelale ka PHE lale yo pai buat kani kala supensa teng manta labun tili kibanai bang layo jing ujor ni babun kinong song hangani ka dong barkadi jing sisa barkani ka act of responsible na department di ngawan ru ajo por balemba media nga send ka message strong message ka department ban subha ban take up ini issue immediately ban instruct ni kebadi ban le manginum tip na kanang day nga department jo ka PHE na ka PWD ti nga squad ong ba kat ka badai ka responsible na no department ket subha ban take up no immediately ban pandap ni ban pandap ka finishing khram kanum penthut ikaya kayeng ikali barkini ki yeng isam ba don marjan marpar jo ni ka sunong ba penthut ya ka lesi la ka wan ka slap la sai kan wan ra sa jing jabo jing mamitarat ka sunong ka thau bar ka yeng sam ti halok ni ka nongrim wan ani ko por ko lokal mali ban kentu ya department bakin simkhia bakin instruct ya ki contractor ki badai bakin pandap no ikani mardor hamna penslem shu amar lakta prat ya ka ya kayeng
bat ka lasu I rengang kapan pau ya kata ka mga ong mane ba kadika act of responsible le jing sha ka di ban adopt system ko bakila pande arpu le pum ta pande no complete kham da I thing lai banai sau banai sam banai ya kadika dong kejeget tu ba tu lo kan mani ya department makin pande no ka so ka kamram ko le ha kan ni na ka so Kay bay MLA badun from Viva Adelbat. Ida keren ni kasi sisya ka ba ni kat sinong hang ni. Nong mali block 3 bagi na siyam di ka ba siya ti kumne ering krang jinya ru ka thot kam tam minit ka don ka jing kata ai ki habaya sila ban tingko kini ki long tliu nang ta haba slap ka don ka jing putui kapuan kali ban kerja kadon gajing ko kraw gajing ud na kadang sinong kadai gajing sisa kata dia kada ni kajo na kadang department kadai take care habalati in a small period in tap no black topping madai ban tap ngai yakani la nado plasti shwa ka Christmas na ya sham jing ko kraw te ngai yo amali wa don gajing tle na utang kipai ba yung ka dong te nakaliang ka PHC ne pirudi na kanuno ka ba de benta hange kidon ru ginala hang tai ki bra pra kinia kura la ban yu I benta la ban chondor la dak ru ka ba daya min mer kadon ki jing ma hang tai la ban ngat ban la ban Spain ni ban don ka jing kriasi ru la de ki la herta te kani ka jing long de ka surok chado site siapa kot surok ba ban posisi ai ka don ka jing ti bokum ni ti community ba da kani ka jing wan iba Adelbat male bagi ot inam berbori ngis ngoi MLA jungi kum kuli kupa wala tre syai ni ka dong jungi delay na ka department ide benyo corporation na government te ka jing ot ka bon yang ane plan nong smart jungi ka dong para ko we na ka executive committee ru ka bagi layong meeting buon la ekran pang kani bagi la mun me kani ban sange sa kapan khoi sinong namar ba an khoi man to yu ba lin kurung phamprung te la kataru ki ong to token ko ba le alut na shele mulu mara te lai man ta nang ni smart ngai ka black topping ka ba ha ko ya ka kum ka jing kle jing thau jing wa ka ba dai kini sni ko